Muraho nshuti abakunzi ba Channel Mutabazi Eye Official, ndabasuhuje mwese aho muherereye mwese, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza n'ibyo murimo byose birimo myiza kugira ngo ibashe kurushaho kugenda neza. Nkaba ngarutse kandi kugira ngo tubashe kwigira hamwe ku bibazo biri iwacu nanone byugarije iwacu nanone ntibirashira, kandi ntabwo tuzareka kuvuga, ni uguhozaho yuko ababwirwa ntibumva, ababwirwa ni uguhora tubabwira, ntabwo tuzaruha kubabwira. Bavandimwe, turabwira cyane cyane abantu baguma nanone bapfobya ibibazo bihaye bibera iwacu, ibibazo by'abantu bahaye bapfa iwacu, ibibazo by'abantu bahaye bazira akarengane, ibibazo by'abantu bahaye bagira gute bicwa bazira uko basa. Tukaba tubabwira ngo mukwiriye kumva yuko bari abantu ari abantu bagomba kubaho, ari abantu bafite uburenganzira kimwe n'abandi bakongomani bose. Nshuti bavandimwe, akaba none nshatse kubabwira ngo kugira ngo mugarure ibitekerezo byanyu, mureke kuma kuvuga ibitekerezo bimwe bidafite ishingiro, mureke kuma kuvuga ibitekerezo mushaka gusa n'abasapotinga bari abantu bahaye bagira gute, bahaye batoteza abandi babaziza uko basa. Mu by'ukuri ntabwo tworeka kuvuga, kubona igisirikare cy'u Burundi, kubona FDLR, kubona Mayimayi bose hamwe n'igisirikare cya leta bahagurukira ubwoko bw'abanyamurenge bari muri Kongo, ntabwo dushobora kubyemera. Bahagurukira ubwoko bw'abantu bari muri Sud Kivu nanone b'abatutsi, ntabwo dushobora kwemera icyo kintu ngo tugume duceceke tubirebere. Niyo turi mu mahanga tugomba kubivuga, tukabivuga, tugakomerera rwose abantu kugira ngo babyumve. Nshuti bavandimwe, abantu bavuga ngo abantu ko baragenda ngo bakohereza abana baraja ku mashosho media, ngo abana ko baragenda ngo bakaza gupfa, ngo abana ngo bakagenda ngo bakaza kugira gute. Ariko abo bantu bafite baratekereza bagira gute? None se abagiye bagenda bagiye kugira gute? Bagenda bagiye kurwanira igihugu? Nukurwana my friend. Baravuga nk'abantu cyikora mushana ntabwo bigeze bagira, nta mafunzo bazi, tibazi keskese urugamba, tibazi keskese umukongoto. N'abantu bavaje aho ngaho bakavuga gusa. Ndio n'umuntu udashobora kubaza ngo umukongoto ni nini, akwambie kama ni nini, hawezi akatambua ni nini. Umubajije mukongoto ni nini, hawezi jua ni nini. Kuwo muntu uko araje aho ngaho ngo arasobanura ngo ibintu biri muri Kongo, ngo bihabibera muri Kongo, ngo abantu ngo bayabohereza abana kuza imba umwana avuze ngo agiye gutabara, umuntu akitora ngo agiye gutabara. Niki cyabaye? Ni hehe abantu batewe ntibatabara? Ni ryari abantu batewe ntibatabara? My friend, mureke imikino, mureke imichezo. Abantu barababaye, abantu barababaye bagomba kuvuga, abantu barababaye bagomba kwitabaza, abantu barababaye abana babo bagomba kuza gutabara ababyeyi babo. Imba abantu bagiye gutabara, abantu bakagenda gutabara muri no, abantu bagenda gutabara muri site, nifundi muvuge ngo bakwiriye ngo bagiye kugira gute, ngo bazohura n'ibibazo aho bagiye bahura kurango n'igisimba bagiye kubyina. Wowe ry'imigata aho ngaho urya n'inkoko z'amapondezi uceceke, ureke kuma kuvuga ntabyo havuga. Reka bagenda gutabara, bagenda batabara. Bitabara ntaho bitabaye. Niyo turi mu mahanga tugomba kubivuga, ntabwo tugomba kubiceceka. Gutabara ntabwo byacecetse, gutabara ntaho bitabaye, gutabara ntabwo. Wabonye ejo bundi Israel iterwa, abantu bose bagiye bava hano, bava muri Amerika, bava hehe mu Bwongereza, baragenda baje gutabara iwabo. Wowe uri aho ngaho kuraguma kuvuga gusa ngo abantu baragiye, ngo abana ngo baragiye, ngo bagiye kubona ibibazo, ngo bagiye guhura n'ibibazo. My friend, acha mchezo bwana, usicheze, acha kucheza. Hapana kucheza, iki ntabwo ari igihe cyo gukina. Iki gihe ntabwo ari igihe cyo gukina, ni igihe cyo guhaguruka.
abantu imba bahagurutse bakaza gutabara iwabo, bakaja gutabara iwabo bahaye bapfa kuvuga ngo amoko yose arabahagurukiye, amoko ahagurukiwe n'abarundi n'igisirikare cy'u Burundi kirazamutse ko kirabarasa, ko kirarasa abaturage, ko kirarasa abaturage. Ntabwo tugomba kubiceceka my friend. Niyo turi mu buhungiro tugomba kuvuga ukuri, tugomba kuvuga ukuri my friend, tugomba kuvuga ukuri. Mu Minembwe ko barababaye, abavyeyi ko bararara hanze bahe baterwa bw'ijoro, bagatera abaturage. Kubera iki batera abaturage? Kubera iki batera abaturage? Nicyo mpora mvuga. Kubera iki batagenda ngo basange bamaye aho bari na plito basange twirwaneho aho iri, cyangwa se bamanuke basange M23 iyiri, ariko bakagenda kuza kurasa abaturage. Muri Kongo barabyuka bagasanga ko bararaswa, bagasanga amazu ko barayatwika, bagasanga inka zabo bazijanye abaturage. None se kubera iki bataje iyo batwirwaniho bari bakatwera abaturage? Numara nubona abantu bagiye gutabara abana, abavyeyi babo, abana bahagurutse bagiye gutabara abavyeyi babo, muje aho ngaho murahaza imigati, muhaza inkoko z'amapondezi, nimumara mwe muvuge ngo bari abana, ngo bagiye kuzahura n'ibibazo, ngo bagiye kuzagira gute, ngo bari abana. Don't talk that my friend. Don't talk that. That is ridiculous. That is ridiculous. N'abana bagiye kutabara abavyeyi babo, n'abana bagiye gutabara iwabo, ntawe bafashe ku nguvu, ntawe bagize gute, nibo bonyine bagiye gutabara iwabo. Rero mureke kuguma kuzana ibintu by'imikino. Imba wowe udashoboye kugenda ngo bagiye kuzohura n'ibibazo, bagiye kugira gute, bagiye ku rugamba. N'abagabo bafashe ya mbere bagiye ku rugamba, bagiye gutabara abavyeyi babo, ko barapfa bazira karengane, bazira uko baremwe. Ese abantu bahaye babatera, iyo leta yayibatera kuko ihaye izamuka ntigende ngo irwane na M23 igasiga M23 hari ikagenda kuza kuraza abaturage mu Minembwe. Nukubera iki? Nukubera iki? Wowe ubavugira ngaho ntusobanurira, ngaho mbwira impamvu bahaye bazamuka bakaja mu Minembwe bakaza kurasa abaturage, ngaho bimbwire. Wowe urahanga muri Canada cyangwa se uri muri Amerika, wowe wahaguruka aho ngaho ukamuvuga urahaza ugize gute, ngo inzara ngo izabica, kurafasha abantu bangahe? Ni bangahe wawufasha? N'imfubyi zingahe wawufasha? N'abagore bangahe wawufasha abana abagabo babo bagiye gutabara? Kurafasha abantu bangahe? Kurafasha family zingahe? Uri mu buhe butabazi? Niye assistance wakora kuri none my friend? Reka mbabwire, ijoro rigiye guca, umwijima ugiye gushira, ijoro rigiye guca. Muzaburaho mukwiza amaso, muzaza murebe ntimumenye uko bwakeye. Muzoza muyoberwa manywa nijoro, ndababwiye mubyandika ahantu. Timuzohera aho ngaho. Ntabwo mushobora kuvuga ngo abantu ngo murwanya abantu bahaye baje gutabara iwabo, abantu bahaye baje gutabara abavyeyi babo, abantu bahaye baje gutabara abantu babo bahaye bapfa, bahaye bicwa bazira uko baremwe. My friend, reka gutoneka abantu bana, reka gutoneka abantu, reka gukina bana, reka gukina n'umubabara abantu bafite, reka gukina n'umubabara abantu bafite. Urumva? Ubwirisha ukuri, tukine n'imibabaro abantu bafite. Abantu barababaye, ntabwo abantu babasinzira. Natwe turi ino turababaye cyane kubona abantu bahaye bicwa, abasivile bahaye bicwa kubusa, inzirakarengane bakicwa, bakarasa abagore, bakarasa abana, bakarasa abasaza basanze mu mazu yabo. Kandi imagine nk'ibyo bintu. Nimumara mugume muvuge murahazi iyo ngiyo, mugume muvuge gusa, muje aho ngaho ku mashusho media ngo bari abana, ngo bagiye guhura n'ibibazo, ngo n'abavyeyi babo, ngo bagiye gusigara bonyine, ngo ibiki n'ibiki. My friend, hako muvuga mwamara mukavuga ngo mwabaye abasi, mwakoze iki? Mukabesha ngo mwabaye abasirikare. Nta musirikari wovuga gutyo, ndimukaza mubesha ngo mwe mubesha abantu, mwe mumujijisha abantu. Nta musirikari wovuga gutyo ngo ubone umuntu ugiye gutabara ngo agiye gupfa. Ivyo ubuha uvuga ni ibiki? Ivyo uvuga biteye isoni, ivyo uvuga birasuzuguje. Nta mugabo ushobora kuvuga bene iyo jambo. Mukire hasi, nzababwira ngo mukire hasi birarura my friend, mukire hasi birarura, mukire hasi birarura. Ntabwo tuzoreka kuvugira imuhira, ntabwo tuzoreka kuvugira abantu bahe bapfa, ntabwo tuzoreka kuvugira abantu bahe barengana. Niyo turi no tuzavuga. Urumva? Tuzavuga.
niyo bamwe batinya bagaceceka bakareka kuvuga. Tuzavuga tituringanya amataha, urumva, tituringanya amataha, tuzavuga ukuri aho turi tukuvuge. niyo bonjana ahantu nyovuga ukuri, kemera kavuga ukuri, kavuga ibiriho. Amara mukaja aho ngaho mukaguma mukavuga, mwaburi zo muvuga, mukaja mukavuga igihugu cy'abandi, mukavuga u Rwanda, mukavuga ibiki. Mwagiye muvuga Kongo ko ari nini, mwagiye muyivuga, bukira muhaye muyivuga ko mutona imara, cyangwa se ngo muyiheto habe na Kivu yonyine muyivuga ndi muyirangiza, mugaja mukaja kuvuga u Rwanda. Mwabuza ama content muzamuvuga ibintu ridicule, muzamuvuga ibintu bitumvikana, muzamuvuga ibintu no sense, muzamuvuga ibintu bidafatika, muzamuvuga ibintu palpable, ibintu ushobora gusigura, ibintu ushobora kubishariyo ukabisobanura. Makaje aho ngaho ngo inama yarateranye, ngo inama Kigali yarateranye. Wowe inama yaziteranye Kigali wozimenya wewe ngo inama yarateranye, ngo ivuga gutya, ngo ivuga wewe ariko ni igitaga imba ari uko murama cyangwa ntimwabaye hari ntabwo mwahabaye. Ngo inama yarateranye, ngo yavuze gutya, ngo yavuze. Mwabuza ama content, mwamwabuza ama content my friend, mwamwabuza ama content, mwamwabuza ibyo muvuga. Muzamuvuga ibintu biri palpable, uzuvuga ibintu nejo umugabo azavuga ibintu ejo bagushira ari bakakubaza ngo iki kintu wavuze gisobanura, ugashobora kugisobanura, apana kurya iminwa, apana icyuya kikakurenga, hari kibiho izuba ridahaye riva, hari kibiho, hari imbeho, bakubaza ikintu usobanura iki kintu ugatangira kujuguma, ugatangira kubura ibyo uvuga. No, vuga ibintu biri palpable, vuga ibintu biri truth, vuga ibintu uhagazeho, vuga ibintu by'ukuri. Jewe ndavuga ko mu Minembwe ubu ngubu bahaye bapfa, bahaye bicwa, bahaye barasa abaturage, abantu bazamuka bakaza kurasa abaturage, abarundi, FDLR hamwe n'abamayimayi hamwe n'igisirikare cya FARDC. Abo bose barafatikanije kuko ibaja mu Minembwe. Ese mu Minembwe niki mwahabonye? Aho umunyamurenge yapfiriye, mwebwe ntimuzamugira nandi, ntimushobora kuvana imbugita mu rwubati rwayo, ngo mushire imbugita mu rwubati rwayo, musubize imbugita mu rwubati rwayo, musubize inkota mu rwubati rwayo. Ndababwira ni Burundi, abasirikari bawuguma gutumye muri bakazamuka bakaje kwica abantu mu ruguru. Perezida w'u Burundi ni ukubera iki? Ni ukubera ko hauze kwica bari abantu b'inzira karengane, bari abaturage. Urabahora iki? Barafuye mu Gatumba, barafuye ahandi, bafuye ahandi we, bafuye mu Bibogobogo, bafuye mu Minembwe, bagize gute? Abagore bagapfa bazira karengane, bazira uko baremwe. Ni gute umuntu ashobora kuza kurasa abagore, ukarasa abagore? Igisirikare cyawe kizamuka kikaza kurasa abagore, kikarasa abana. Ni ukubera iki? Numara uzuja mu ikanisa ngo kuraririmba, nibi ko wawe uririmba, ntabyo wawe uririmba kurajijisha. My friend, no, don't do that. That is bad things. Izo ni ibintu bibi, ni ibintu bibi. Abantu bawe kurabajana iyo ngiyo, ukajana abantu rero n'abantu bawe habe nawe wazoshiririya for nothing. Ntacyo warwanira muri Kongo, niko warwanira muri Kongo. Amafaranga wahawe ko ari menshi, warekeye aho ngaho ntumaze kugira, abamaze kugenda si benshi, ntumaze kuyagarura. Wowe kwisigura ukavuga yuko watakaje n'abo bantu benshi, ukabirekera aho ngaho, ukarekera aho ngaho. Ego n'abarundi bagomba kubaho, bategeye kubaho, nabo bashaka kubaho, bafite uburenganzira bwo kubaho. Nabo bantu bawujaniriye ngo babasirikare, igisirikare cyo bawujaniriye bategerejwe kubaho. Kuvuga ngo bazamuke mu Minembwe, niki bakurikiye mu Minembwe? N'umunyamurenge utuyeyo nibo bahaye baze kwica, kuba barabuze kumwicira iki? Niki yabariye? Yabagize gute? Perezida rekera aho ngaho. Abanyamurenge barapfuye, abanyamurenge bafuye kenshi, bagize iminsi bapfa bazira karengane. Rero abasirikari bawe baye bazamuka bakaja mu Minembwe, niki baye bakurikira mu Minembwe? Niki kiriyo ngaho? Reba mu Minembwe, distance iri mu Minembwe naho i Burundi. Ninde wari waza kugutera avuye mu Minembwe? Nta unatekereza kuza kugutera. Aragutera akuziziki, aragutera mufiki, aragutera bari wabo.
ibintu byabo byarashize inka murafata mukajana mukagira amatungo yose mwaraja mukije murajana i Burundi none ntiworekeye uko nguko wabarekeye aho ngaho basigaye bakabaho bakabaho nk'abandi bakabaho nkuko abarundi bariho nabuhaye ujana nabo b'abarundi nabo ntacyo bahaye bapfira nothing kuvuga ngo bazamukire imisozi ho plateau yose ngaho za Rurambo ngaho za Gatanga ngaho za Minembwe ngo kubaragenda bayiga umunyamurenge niki bakukoze iki niki koko bagukoze iki wa mugabo wabaretse bakiberaho ko amatungo yabo yabashizeho bakiberaho uko bari ukabareka rwose niki waho baziza urabaziza iki ko bagize iminsi bapfa ese nubamara uzoza kuba hariya mu Rurambo ese uzoja kuri Bihema wewe uzi kuri Bihema wewe uzi mu Mukato uzi Gashama uzi kuri Gitavi uzohaba uzozamura abantu bazi kuhaba noneho hose aho ko ari iwacu ko ari iwabo ko bituriye iwabo wabahaye amahoro bakabiwabo batakuwa ntacyo bahe bagutwara wabahaye amahoro koko turagusaba rwose turagusaba rwose gusubiza inkota mu rwubati ugarura igisirikare cyawe ukivane mu Minembwe rwose turabigusabye tuguhaye nyakubahwa perezida garura buriya bwoko rengera buriya bwoko hauza kumara igisirikare cyawe ko kirazamuka kaza kubarasa kikabarasa izuba rihariva niki bahaye bazira niki bajanye Burundi mugabo muraduga imigamba yose yo muri Kongo zarangara zose zaburaga mukazamuka hose mukaduga mukaja ngo ni umunyamurenge mukuriki mumuziziki niki yabakoze mugabo oya mugabo oya tugusabye ikigongwe garura ziriya ngabo zawe zize zibe mu Burundi zize mu Burundi zive muri Kongo ntabwo ari iwanyu muri Kongo ntabwo ari iwabo muri Kongo mugabo naho bahabonera gahuma munwa ntabwo habonera amahoro burya abarwanira ukuri baratsinda niyo ari bakeya ubwo mugenda ukabakurikira iwabo ntabwo uzohabavana hariya ntabwo ushobora kubavana hariya mugabo turagusaba ikigongwe turakwinginze garura ingabo zawe mu Burundi nyakubahwa perezida w'u Burundi turabigusavye icyo ni ikigongo tugira ikigongo ugarure ingabo zawe zive hariya zireke kumakuza gutoteza buriya bwoko busigaye bubarirwa ku bushi kurushi niba Kenya utuma ziriya ngabo zose intwara miheto zose zikazamuka ngo zikurikiye umunyamurenge niki yagutwaye mugabo niki yagutwaye koko oya ntabwo byose n'Imana ntabwo izabyemera Imana ntabwo ushobora kubyemera ngo bari abantu bashire burundu yuko niyo yabaremye Imana niyo ibarinze mugabo ugarura ingabo zawe zive hariya ndabigusabye imba mushaka kugwana imba mushaka imigwano ngiriya M23 hariya irahi Bukavu irahi Goma nibagende baje mwirwe muyakubitana mutungane imitutu mwenyine kwa mwenyine mureke bure bari abasivile abasivile mubahora iki niki mubahora abasivile babagize gute bari abanyamurenge bibereye hariya agakakabo kabakari gasiga mwejo mundi muragafata murashorera murajana murakajana niki mufa nabo mugabo mubahora iki koko mwabahaye amahoro mwabahaye kubaho nk'abandi bakidegemza nabo ko bari mu gihugu cyabo bakabona amahoro nabo mukabavana inkota hejuru
ya buri munsi ngaho bahambiriye ngaho abaturage ngaho mufatikanya n'abamayimayi mukagenda mwese n'igisirikare cya Kongo n'igisirikare cyose cya Kongo ngo mukurikiye umunyamurenge niyabakoze iki niki yabakoze koko imahari na twigwane kuko mudatumberaho tugwaniye iri kuko mudatumberaho M23 iri mugaca mugenda mukaja mukaja ku baturage akaba ari wo muja kurasa akaba ari wo muja kugira nabe nukubera iki mubikorera iki wamara ukaja mu rusengero ngo kuroshima Imana ngo kurasenga Imana rusenga ibiki oya mugabo oya wijijisha mushinganda wishijisha rwose vana inkota kuri bariya bantu mubaha amahoro mubahe kubaho nk'abandi mubahe kubaho bafite uburenganzira kimwe n'abandi urumva ubwo rero yari inkuru igenda igushikire nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi zirangabo zawe uhawujana mu minembwe ntabwo biratururiye biradushaririye no kumana birashaririye ntabwo Imana ibikunze ntabwo Imana ihaye ibyumva neza tarura ingabo zawe niki mufana abanyamurenge bari hariya mu mitumba yabo iriya imitumba yo mu mirenge y'imurenge mufiki niki rwose niki cyo boba baragukosheye imba ari ideni uzatubwire mugabo ndadore ko ntacyo bakinagira toratoranya twebwe bari mu mahanga tukishura iryo deni bagasinzira ukabaheza amahoro ukabaheza bagahwema iyo ni message ntumye i Burundi kugira ngo izogere no kuri perezida wayo ashobore kumva yuko ubwoko buhaburengana ntacyo buhaburenganira abasivile ntacyo bahabarenganira mu by'ukuri ntabwo dushobora gutinya kuvuga ntabwo dushobora gutinya kubwira n'amahanga abimenye rwose yuko abasirikare b'abarundi bahaye bazamuka baja mu minembwe ntacyo bahaye baza gukora iriya ntacyo bahaye baza gukora kuri banyamurenge usibye gusa kubica no kubatwara ibintu byabo ejo bundi barafashe bajana inka zari zisigaye zose barafata barajana baza gutemagura iyo ngiyo yo mu mashamba barajana mu mashamba ngaho mbwira nk'ibyo none ibyo ngibyo tureke kuma kuvuga duceceke gusa duceceke aho ngaho duceceke kibikabe tuzavuga ukuri tuzavuga ukuri ntabwo tuzoreka kuvuga ukuri ntabwo tuzoreka kuvuga ibiri ku mutima ntabwo tuzoreka gusemerera tuvuga ibiri ku mitima yacu akababaro kari ku mitima yacu nimba ufitanye ikibazo nyakubahwa perezida w'u Burundi nimba ufitanye ikibazo na M23 ngiriya hariya iri muri Goma iri Bukavu hose niyo ngiyo zakamanyura uragenda muzirwe muganira nabo imari n'imitutu muyitungane ariko ureke umuturage uri ruguru ku misozi ureke umuturage uri mu minembwe ureke umuturage wiryamiye udahumenye ibihaye bitambuka udahumenye ibihaye biba muri Kongo naza kwicura abyutse mu gitondo abyukire ku mitutu y'imbunda abyukire ku mazayasha ivyo ngivyo bivuze iki taco bivuze na kimwe ariko imana bafite niyibarwanirira imana bafite irabarwanirira buryo iyo umuntu arengana imana irahari izirwanirira umuntu rero mugabo icyo nagusabaga ugarure igisirikare cyawe kiri hariya ukigarure rwose kije mu Burundi ukivane hariya rwose babona amahoro ukivane hariya babone ko bosinzira abana basinzire abana basubiza umutima hamwe abana bagwenda bakwira imishwaro bamwe bakazimira bakabura aho bagiye kubera iki kubera intambara zazibera hari
kubera amasasu yavuze, kubera batewe, umwe agacanga undi agacanga, abana bakazimira bakagira gute, nuba mundi baraboneka inka barajanye. Ari igisirikare cyawe kivuye aho Bujumbura kikazamuka plane yose ngaho no mu misozi yose. Nyakubahwa Perezida w'u Burundi, kaba nkubwira ngo ngusaba kugira ngo igisirikare cyawe kigaruke kije hariya, imba ushaka kurwana ugenda urwane na M23, ugenda urwane cyangwa se natwirwaneho hiriwe mu minembwe, ntizitera twirwaneho, itera uwayiteye, itera yitabaza, ariko ntabwo baza kumanuka, ntabwo urababona ngo baramanuka ngo baraja muri plane baragira gute, oya. Iyo ni message ntanze kugira ngo igende kugereho rwose. Aho tugende rero iwacu, nsubiye iwacu hariya muri Kongo, hariya muri Sud Kivu na Nord Kivu, nihanganisha abantu mwese muri aho ngaho, abahaye baguma gutotezwa, abahaye baguma kugira gute, ariko mwihangane, Imana burya iri kumwe namwe. Iyo abantu barwanira ukuri, hari ijoro riraca, nta joro ridaca ngo nta mvura idahita. Hari umunsi ugiye kuza, hari igitondo kigiye kuza, izuba rikarasa, mukongera mukaragira inka zanyu, mukongera mukavuruganya, mukongera mukagira gute, mugasubirana ibikuyu byanyu, mugasubira kandi mukabona yuko igihugu cyabaye igihugu, yuko ntabwo tuzemera na rimwe ngo tugume turengane, ngo tugume dutega ijosi nkuko afande makanika yabivuze. Ntabwo tuzemera na gatoya, ntabwo tuzobyemera. Abavuga rero, ndagarutse nanone ku bantu bagaruka ino, bari ino cyane baba diaspora, bavuga ngo bakagara, abiyisa kagara, baguma bavuga ngo abana bahe bagenda ngo bagiye guhura n'ibibazo, ngo ngaho ngo ibibazo bigiye kuba mu minembwe, ngaho abantu iyo ngiyo ni abantu bashaka kuguma kujijisha abantu. Bareke kujijisha abantu, bareke kubajijisha rwose. Yuko abantu, umuntu arahagara ngo umwana, ngo umuntu ugiye kurugamba ngo agiye guhura n'ibibazo. None se kuja ku rugamba uba wiyemeje yuko ikintu cyose uzohura nacyo, uri ready guhura n'ibintu byose ugomba guhura nabyo. Tugomba kuvuga rero ngo kuragira ngo ni igisirimba se bagiye gukina igisirimba, kuko mwirwa mwidagadura aho ngaho, mwirwa imbura mukoro kuko murabyina ibisirimba. No, banaenda kwa kazi bwana, banaenda kufanya kazi, wanaenda kupigania wazee wao, wazazi wao, wanaenda kupigania wazazi wao, wanaenda kupigania wazazi wao, hapana kusema maneno ya kama hauna nani, ndugu yangu, kama hauna kitu ya kusema, kama hauna kitu ya kusaidia, nyamaza bwana, nyamaza mahali upo. Kama uko England, kama uko Australia, kama uko USA, kama uko wapi, nyamaza, wacha kusema. We mtu wa Kongo, we mtu mwenye mlitoka Kongo, mnaanza kusema maneno kama nchi haiko yenu. Mnaanza kusema watoto ambao wanaenda kupigana huko, wanaenda kupigania wazazi wao, bwana. Wanauliwa kiolela, wanauliwa kwa bure. Wanaamuka wanakutana watu wazingia kwa bure. Sasa nini mnaanza kusema mlikuwa wajeshi wa wapi? Mlifanya ujeshi wa wapi nyinyi? Mnadanganya watu kwa njia nagizibizi, kwa njia nakozibi, ngonyagi za kinjaza, ngonyagi wagiye kwagiye ngo musivire ngabari ba mayimayi. Mubesha abantu ngo mwakoze, wowe utazi ni wewe utomenya na nani kubaza n'umukongoto, ntumenye umukongoto ni nini. Kubaza hata siasa ni nini, unaweza kujibia namna gani wewe? Haujui hata siasa ni nini. Ahubwo mukwiriye amafunzo, mukwiriye kuja mu mafunzo, mukaja mu mafunzo, mukazingatira.
Ukabanza kwanza mukavanamwo ivyo bintu ivyo mentality zikavamo. Banabasukura kwanza banabasukura. Reka umakurya inkoko gusa mugume muri inkoko numara guhaga mujanga mutangire mugume muvuge ibintu bidafite 12. Cyo ntabwo tuzobyemera, ntabwo tuzobyihanganira, ntabwo tuzemera ngo muze muba mushinyagurira abantu. Abantu bari hariya barababaye, abantu bari hariya barashaka ubutabazi, abantu bari hariya urumva. None abantu abana bagiye kubonyine bakavuga ngo bagiye gutabara, bagiye kugira gute? Ibo bagiye gutabara bagende batabare, nta ubajana by force, ni wabo bahe bagenda. Numara ugumuvuga aho ngaho ngo bari abana ngo bagiye kugira gute? Ese ko mutazamuvuga bari abamayimayi, ko mutazamuvuga bari babitakwira bagenda bakaza kubabwira, bakaza kubwira abamayimayi ngo bahaguruke, ko mutarabavuga no munsi n'umwe. Nimara muje aho ngaho murambure musiga amavuta ngo bagiye ngo bazamutse ngo bose ngo bazamutse ngo n'abamayimayi ngo n'abarundi ngo na bose ngo n'aba FARDC ngo none ngo n'abazalendo bose, abazalendo ngo abanani ngo wakutumba ngo yazamutse ngo azozamukana ahangaha ngo azogira gute, mugasiga amavuta mukavuga neza mwamusiga amavuta. Bazamutse bagiye gukora iki? Niki bagiye gukora? Ko muvuga muhaye musiga amavuta mukavuga ngo bagiye ngo bazamutse bagiye gukora iki? Bagiye gukora iki? Ko barazamuka bagiye gukora iki? Ruguru niki niki mwabonye? Nicyo nzavuga ngo mwaraguzwe, sinzoreka kuvuga mwaraguzwe ku mugaragaro. Iyo muvugira abantu baba bazamuka mukaza musiga amavuta ngo barazamutse ngo noneho ngo bazobamara, mugatanga ama video yo yiterabwoba yo gutera abantu ubwoba. Turiho kubw'Imana bwana kandi tuzabaho my friend, tuzabaho. Tuzabaho. Nabo ngabo imbabaza kurwana, Barundi baza kurwana, nibagende barwane na M23, barwanye M23, barwane birwe barwana, ariko bareka abasivile. Tituzoreka kuvugira abasivile. We were talking about civilian Banyamulenge, and they are in South Kivu and North Kivu, who are killing. They are killing them. People killing them. People killing them. We are talking about that. People killing the Tutsi Congolese who are in North Kivu and South Kivu. If soldiers of Burundi came to help government of Congo, they can go to fight with the M23. Don't go to fight with the population. Civilian. They go to kill Banyamulenge civilian who in mountain. They are not living in town. They live in the mountain. We are talking that. Human right. You can know that. We are talking about the Tutsi Congolese who are in Congo. Government Congolese plus Mai plus FDLR plus troop Burundi soldiers. All they are going to kill them. Why? Why they are going to kill them? If they go to fight with M23. Don't go to kill the Tutsi Congolese who live in Congo. The Tutsi Congolese are Congolese like other Congolese. They have a right to live in Congo.
They are Congolese 100% like other Congolese. Please, please. Human rights, you can see that. If that milice plus government Congolese or FRDC go to fight with the M23, don't go to mountain, the village, our village. They kill people, they kill women, they kill kids. Please, please, help us. Yeah. My name is Patrick Mutabazi. I'm living in Hamilton, Canada. Yeah. Please, we talk about the problem, our tribal minority, tribal Tusi Banyamulenge, Tusi, and Tusi who live in North Kivu. As we live in South Kivu, there is other Tusi live in South North Kivu. North Kivu. All we are minority Tusi Congolese. Now we are they are killing them. They are killing them. Please help them. Thank you for understanding my video. Some people say, no, you cannot talk like that. You can talk like that. I have a right to talk that. I have a right to talk that. This is my back home. This is my country. They are my family there. Oh, they are suffer. The civilian who live in the mountain, very far in town. But people go meet them there in village and kill them. Please help us. Yeah. Bantu mwese muhamumva ino video, hari igihe umuntu agera ni ibintu bibabaje cyane. Ntabwo dutanga zino video ari ugushaka gusa kugira ngo nta maviews dushaka cyangwa se n'ugushaka kwigaragaza ku ma YouTube, ariko nakababaro tuba dufite bintera. Ntabwo ibyo tuvuga ntabwo ari ibintu niyo bamwe barwanya bakajaho bakagumya kurwanya ibyo mvuga bakagerageza kundwanya muri byose, ariko ntabwo nzaceceka. Ntabwo nzaceceka, nzavuga n'abandi bumva nabo ko bashobora kubivuga bavuge, ariko ntabwo tuzoceceka ngo tugume tureberere bari abantu bahe bafobza ibintu bibera iwacu. Abantu bahe bahagarara ku maguru yabo ku manywa y'ihangu bakavuga ngo iwacu, ngo bariya ngo iwacu ngo bagiye kubamara, ngo bagiye kubagira gute. Ntibareba abantu bagiye kubamara, ntibavuga abantu bagiye kubamara, ntibavuga impamvu bagiye kubamara, ahubwo ugasanga ko barabasiga amavuta, ko barabagira gute, nibo bahe bavugira. Ntabwo tuzoceceka, tuzavuga. Kandi abantu bari aho ngaho twirwaneho, turabashigikiye rwose. Mugende mukomere, turi kumwe namwe. Ntabwo tuzoreka kuvuga, ntabwo tuzoreka kugira gute, kuvuga uburenganzira bwacu, kandi abahe barwanira ukuri kwabo bazotsinda. Na abari muri Nord Kivu n'abari muri Sud Kivu, abatutsi mwese b'abakongomani mukomere, kandi Imana niyo nkuru. Mugira amahoro. Yari Mutabazi Patrick, utuye muri Canada. Murakoze, murakarama.